Hallelujah.
Hallelujah. Tolong ponerlo con buona crudeltà. Hallelujah. Panama tu moro mala ni meredi kwetetai. Sena bata wana bata ko soro bikwaya. Hallelujah. He is your provider. He is your source. Trovavano vostro o che non vada pulina me da mai po. Kadiva non na binaka. To sing for his praises. That is why you are here. Hallelujah. Na ko mo na mo di, mo man na
Hallelujah. You are the sovereign Lord. Kemudian kalau dia tidak boleh kemudian. Kemudian kalau dia tidak boleh kemudian. Kemudian kalau boleh tambah boleh kemudian. Kemudian kalau tidak boleh bully. Hallelujah. We are created beings. But you are our creator. You are our Father. You are our Abba. Lord, we worship you because we know that without you we are nothing. Because without you we cannot exist. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. Thank you, Lord, for your sovereignty, Father, Lord. You can do whatever you want to do. Hallelujah, because you are the sovereign Lord. You are the sovereign Master. You are Jehovah Sikelu. You are our righteousness. You are Jehovah. You are the good shepherd. Hallelujah. You are Jehovah Shalom, the God of peace. And you are Jehovah Shammah. Hallelujah. The Lord that is here right now. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you all the honor. We give you all the praise. We magnify you, Lord. We pray that you take control of this service. Lord, our will be done, but your will be done. I condemn the work of evil. Be destroyed in the name of Jesus. So that your children can worship you in freedom, Lord Jesus, today. Lord, we thank you for all the viewers, Lord. Hallelujah. People that are joining us today for the service, Father. We pray that you touch them with a fresh anointing, Father. Let your glory fall upon them today, Father. Lord, we thank you for this service. We give you the glory and the honor. In Jesus' mighty name, we pray. Hallelujah. 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 Quando ti vuoi un solo in la sede dai, quando ti vuoi, mi guarda un borro ti buona clo. Quando ora mi guarda un borro buona clo. Nabi kai bakal uti bugin na clo. Na sino binahali dai. Hallelujah. Lahat tu latar terus ya. Kalau betul bikin apa? Dia tu orang buat clo, marau tangan. You are here. Apa mesti mau itu dia marau tangan clo. Praise the Lord. Sekali Nabi kaken. Ike nak clo. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tu berita terus. Kalau kita satu bersoli. Hallelujah. Mai patang borang clo. Wala ko berhasil.
share na sinindai. Praise the Lord. Sudah turun soli. Wow, kita tengah lulu ya bokin kami dari sini kuat. Praise the Lord. Lalu karena kamu dan kami dari sinindai. Praise the Lord. Tali nak keluar di tiba tiba kaya. Dan tiba tengah balik keluar. Dan kami dari sini. Kita share. Hallelujah.
Praise the Lord. Kita mendengar kita mengerti buat kita itu. Praise the Lord. Haleluya. Segitu begitu baik tota ini apa ya? Berkamal mulai. Ah, kita mau tentukan itu. Praise the Lord. Haleluya. Lalu tuh itu mau kita tuh berapa lagi mau yang kita ada kalau malam. Yang itu tuh itu kita tuh. Praise the Lord. Lebih kayak lagu main lebih banyak lagi kita. Lebih kurang lebih tinggal. Nak kalau, kalau kau kau, non malu. Kau bilang kau kau benar berawat. Nak kayak nak kita kau benar benar kita. But we have to go through stuff. Aku tinggikan dan buat report. Oh, sekarang itu ada kayak begitu rumah. But I'm telling you that God will fight your battle. Hallelujah. Dan si kami nak kuat sekarang begitu rumah. Nak keluar report. Namun mata ubah, namun mata nak, namun lapo, namun finances, nak kau, hero. Hallelujah. Kau sekarang begitu, kau sekarang melas. Ya saya. It's part of your team. Praise the Lord. Masuk saudara dulu. Don't amigo sako di kita tiba kita nak keluar dari sini. Praise the Lord. Itu orang kaya orang kaya dulu. Yo kena buat dan sasang apa itu. Haleluya. Kita tahu bila kata lagi kalau dia betul betul. Siapa yang boleh berarti itu besar newai. Ya dari sini. Haleluya. Bambu kita sepak lagi di dalam tangan sahaja wabikan. Hallelujah. Praise the Lord. Yo turun tu bikin sini tadi. We will come out victorious. Pasal saudara tu. It's not because of you, but it's because of God. Hallelujah. Yo turun tu bikin orang bilang mau bikin tempat kita bikin dari sini tadi. Tuhan kita buat benar tak boleh keluar. Supaya mau tak sakit boleh. Hallelujah. Pasal saudara orang kaya sini. Turun mata bosok kita bikin beli voice of school ini. Bila boleh berdialog di rumah. Bila boleh berdialog Roma nanti guna tangan itu. Bila kan Roma nanti guna keluar. Bila boleh berdialog itu politik guna lebih lagi. Saat ini kita boleh itu boleh keluar dan mulai itu berapa cisu. Dan kami benar di sini buat. Sini mulai tahu kita pakai pertama balik. Mungkin di sini turun di Indonesia ketahu. Praise the Lord. Hallelujah. Sehingga apa kan? Don't go Indonesia. Oh ya oke. Main di korek. Praise the Lord. Mulu-mulu nanti wakil kita bagi muni. Itu cuma batu di sini sekali bukan go. Demi perlu tu. Kalau kamu ni terangkat tunggu anak kami nanti. Mungkin kita bagi muni nanti muni turang cisu. Anak kami benar di sini. Siapa mula tahu kita bagi muni nak bagi kimami. Di sana ada kim di sana sarsa. Kim ni muni tomani kiman. Kena tuntuk orang tu nak kami keluar, nak balik keluar dari sini. Usaha kita bagi muni terteraco songnya tahu akhir matu balik, akhir lebih turun tu mai Texas,
Brother Jim Nawa, baka kinumatupan ito sa akin tabaki, and then you want to run a chisu, and the city go. I can be brother Charlie Saudi Arabia, baka kinatulong tokani, kim sa akin tabaki, kim do talangan, and then you want to run a chisu, and the city will be ko. Sa mo na mo kita tabaki kim ni Saudi dito may lagi baka kin may Afghanistan, may Iraqi, Irani, sa ibig na mo tibo kin sini ko may chaman, kim sa akin tabaki ni, and then you want to run a chisu. And the single name was said, Mulana Togito, Community Chapani, my one said, praise the Lord, Bakakin my land, give Saki the Vakim and wanted to run a chisu, and then Caribbean and the Single. We came to Australia, my Islandi, Bakin my BP, Bakin my Thomas Samo, Papuni, my Kimbas, they came to my Nauru, Kim Savam, my Marshall Islands, Bakin my Papuni, Kim Savambula, Kim Kim and wanted to run a chisu, and the single name. Bikin menikah dengan matuan, dengan matuan sisteran itu tu sasar timai, kalau bito mana timai, orang kita bikin menikah dengan nalin sosok kim sakit bikin ni dengan matuan dengan turun cisu, enak kali ni sini gua. Praise the Lord. Ausatan mula kita bagi turun mata sere, mata giri. Haleluya. Kita berdoa sosok itu. Haleluya. Enak kali ni sini gua. Sumuta pagin itu sistem kami, akhir bisnis kali itu sistem rata tu orang tu boleh boleh, akhir sistem ini, sistem lulus pagin itu di worship team sistem lesi, pagin itu sistem lain. Praise the Lord. Tu pun nama sosok itu, ada kami itu boleh lagi, nama boleh na Roma nanti orang terkena itu, ada kami bina di sini. Bosan mula tak kita makan teman tu pagin nanti nanti bayar. Ada sini bina di tua tala bagi bina di rombul bina di tua orang mencintai, dapat bina di rombul bina di tua sini tua. Praise the Lord. Rosa rombul bina rosa rombul bina terlalu. Haleluya. Di rosa rombul bina rosa rombul bina terlalu. Ini kami bina di sini tua. Praise the Lord. Ini mahu satu rombul bagi bina tua, bagi bina sen, bagi bina kana, bagi bina biana. Dosa kita bagi nanti di mana Tuhan bercius. Haleluya. Kita nak kami berbicara dan kami di sini kuat. Praise the Lord. The praise and worship committee. Dia berbicara lalu dengan Tuhan untuk berbosaki. Baterai bikin Tuhan tak boleh. Dia terang sombong yang buat terang untuk berbosaki. Praise the Lord. Bagai bikin Tuhan mens. Tuhan sini berbosaki. Satu besok terang baterai itu sabit tanah Tuhan malam. Praise the Lord. Kita tolong satu pun terang 40 days malam. Kami berhutang tertal. Praise the Lord. Satu tiga serangan datang di sosok mulut. Haleluya. Bebol di sosok mulut. Aku selalu itu itu santo pertanyaan. Kaya orang kita orang kita tolu. Soal limpin batu orang tol malam. Aku satu juga kali boleh cuba yang mana situ berway. Di mana moni tinggal kita berway satu bermata. Baik kali ini singa. Kemudian kami tadi bagi bikian. Enak kami dari sini kuat. Praise the Lord. Okey kami nak orang kita nonton special. Praise the Lord. Sebab orang itu tertal. Praise the Lord. Don't we begin our worship na to special worship team. Praise the Lord. Bikin di nama orang tingmai. Sahabat kita tinggal bikin di Seronggo. Kita tinggal bikin di Natali bikin di Roma lagi. Ena bosa. Ena Roma itu berenang di sini. Ena kami berenang di sini tadi.
salwa. Sebarangan kita lang seri, babi nakang nakaluni, bibonggi pinabonggi sa bilang kita di kumay nabuni maser, bibonggi pinakalumi kita lang at maser mo. Sani Tomas ni nabi baklo matay ni kanin ko sa kabang na sinro ni Roma tanah dengan ser. Haleluya. Kalau satu lalu baik malu yang bilang sangat
Murubyokan di bagian itu. Yo saya punya teman Pak, sesama-sama main dalam Pak. Praise the Lord. When you fast, said if you fast or when you pray, remember we can do the and not to be in Bula. Lord, when you fast, lum binaka, sir binaka, rere bulu mai, kuno attack la kito sa. Amen. Kaya kedua na pledge ni indona kerebe buke sakila na vani kwa pada meni nonda sekali dua na buat apa kau kina bisa sampai na buat apa kau kina itu bula ya level na buat mesti pada tadi saat kita tuh ni National Future Fellowship member nonda kina don mani lo tu don nonda bakal na Ngai bakal ngai na tulu leu dake non yau ngene na wulu kana bana biti sama mo sa ke mo tolo na mo sitirara ke mni via soli mo ni tondolina se mo te sincronità vertico alle mercata ila na leu tu na bibu ke sama ni no mi ke na dali mo sa wulu na dola na leu tu ni chulo pati ke mo tala na ba ro chulo Many. Dari lotu kawakin na bikin ni tamda, cuma na bikin buatan. Era no ni baku to manya $500, iwan ni lotu ngo, kalau dia berang na may kikinan na kanda may biti. Apa ni lotu ni semi sokor ni sara ni cuma kena report ere iwan na raw bos na buka bitu. Apa ni lotu wakatan, wakatan na kina na baru syukur may iwan doy, wakatan terengaya ya, kena bikin kaya kina. Bu tukuni awal tengah bikin ni, dona ni tukni puna pada bulan itu cukup dia. Singapura muka ulang ni meni dona pasal tu bawa bukan itu balik oleh sahabat bawa nonton me di luar kita. Instead of 868, lama 860. Omong ikut tu sahabat na box ni bitok aku. Oleh sudah sahabat tu kita dolar sama ni malah nanti pergi balik kalau ni tu nama box tu. Kalau kita mau sama itu supaya ibu mai bikin nafani pada kami itu. Amma ni buat tanah sama ni tuno kau itu menurut di bibu kina. Tuno ele menurut di bibu kina itu sebenarnya itu menurut dengan bibu kina. Banyak kan. Macam mana lagu sangat kau tengok kan menurut bibu ke. Itu menurut dolar. Esok. Saya tahu sama ni masalah saya Suzen. Nah tadi Maramongo, Maramonibalagi, Kawiti Kendamai, amen. Sama kalau kita mau sering lagi kita buat nak kalau ada opportunity for me to share with her, membalikkan kalau mengeram kalau ada tapos, and buang dari mula mana buku ini nak kaya. Orang kita rasa kami bukan main dua, itu $100. $500, kalau kita nak tahu dengan tahu. Ya, nak salah apa aku. Saya mengatakan divine connection na, alam begini ya, antara cuma kena kalau kau di tengah dua mana teman, kau di tengah dua mana. Haleluya. Kali sebenarnya kalau orang banyak ngomong paus, kau di dua lingan ni antara ada teman. Bisa kelas cuma ya, apa nak? Kena tahu, haleluya. Ini dah kita tengah batin itu udah begini dah. Sehingga lagi nonton lingan. Amen. So we can setang mo que setang mengol que tenan luto no mago mengol da donde linga telkina se no na roata quando no dola
Kalau kau nak ngomong siapa sama pak kau tidak kita kena nonton di bukit, dong mana nak so buat. Jadi kalau kita buka, si dia turun dalam tu kumuna lawa, anda lain kita bangun lenga, bikin tu orang penduduk tu, kakun tu mereka bangun tu pun kalau mereka yang terlibat tu, anda lakukan anak buah bangun lagi, God needs to trust us with money. Amen. So we need to prove to God that we can be trusted with money. Ako may mabulat na nalek may biti, may nalabas sa kinalek may biti. Amen. Ang Mission Sunday na March 13 sa Chungan Matanda. Amen. Yan doon nalililoto. Amen. Sa sana may kina, wala titi yan ang bauta, kung inabaka naman tek sa akin, mga libo sa atin kami. Mas-masin ko rin bukas sa ni nasulit to gamay na mas-masin ko rin bukas. Amen. Kada sinahoron mo sa ulit, tinggal lima ng gasa at churawa. Praise the Lord. Kada mo siya sinatap na lima manindua. Sa mga minagin na bigyan ni, sa kahit tungan ko sa suwang malang doon maso, go maso. Sa mga nga nila maso malang. Anyway, yan na kaya, hallelujah, praise the Lord. Mag-sell meeting sa mga Chico, kaya nila tuman ng tsunami, mga Chico naman mga sinindor ng mga kina, doon ang sell meeting sa Arawa. Ano yung kina, amen, nung mas manabakong nagtikan ng mga sa tunangan na rin sa ito special namin praise and worship. Doon na sa pagkakas. Kasi kami na chumay sa chumay, alutong buwan binarang ko. Amen. Sa buhay, bang len, bikini, hallelujah, ni mas manabakong nagtikan ni Chloe, ng sere, ng sere, sa mga ng sere, ng rock na ng sere, ng dumon, rock na ko ito ko ko. Bakit ang ito nagiging ito na sa sila, I hear the sound of a mighty rushing. It's close now. It is never me. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call. Church, at the midnight we'll be going home. I look around me, I see prophecies fulfilling. Signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost see the Father as He said, "Son, go get my children." Oh yes, at the midnight cry, the bride of Christ will rise. Oh, when my Jesus steps out, oh,
Amen. The midnight cry, we will be going on. Today, matawag kaya ang gumagawa na ito sa mga Filipino church as our official sarap. Santa na oto na cuma ni mamanuano sentado biar kalau ni mama ni tini. Otiar tu rumah na to the Spanish speaking church from 11 o'clock to 2 o'clock. Kan na itu rumah na rumah na hatu no waktu tu cuma. Ya, kaya mina dalam motor terus nak motor dia lu sama dengan tu Spanish. Yo. Dan masuk. Kan na mana na ni kena buat apa baik. So kami kena satu waktu susah betul. Yang memang kami pulang. Ini lama kita terus motor na lu. Hallelujah.
The blessing is here.
Lotongo, Omo de the Mata to the ceremony clothes. Hallelujah. The Sakti ceremony clothes. Mas, Kadibanaka. Amen. Hallelujah. I'll go to Munisina and Alta, Munisina and Alta. Amen. God knows that. Amen. Because we are in the presence of God. Things will happen. Naka, Nisana, Topsana, and Nomini Bible. Very. It was a local number to Bible certificate of the Bible. Let's have another lesson. Kami kuat. Sarong meminang juga di bagian ini, Amen. Ruang another lesson yang kami kuat maju kena wasai tiga waru, ena tiga waru kena lulus lebulu, kena maju kena wasai tiga waru, ena tiga dua. Amen. Ena benar muna, raya muna belikan, belajar kena, yang tak cukin ana munda orang yang gunau. Ena kami sini. Materi lesson yang maju kena wasai tiga waru kena Rasulullah kena madi kena keluar tiga waru tiga dua. Nabi kena bicara materi lesson ini kami sarega. Kami sarega di kamar Yemeni. Hallelujah. Amen. Okay. Sambil Nabi kesal materi lesson ini. Truly I tell you, this is the Lord Himself speaking. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with them. And materi ng lesson, dalam kita mengalami murid, kita maju kita masih tiga orang, and tiga dua. Ini cara so di sana baru orang main. Okay, mana bos tangan itu lah, bos cukup kita. Tolong dice peli, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kerana kita nak buku semua dalam masuk. Kimami tutal na naman ni seraw na close, seraw susma, seraw lalari, seraw kutoka, seraw binaka, seraw lusibi. Seraw ni maleraw na close naman ni binaka by kimami. Mami sahabat naman ni binaka close, mami kunaraw naman ni bale. Dabale mo na naman ni na. Rogan ko naman na kami sinidai, dabale mo talaga na live stream chukumayan. Rogan ko talaga na kami sinidai. Au sakrena namun ni besutari, au sakrena namun ni bakal bertagi, au sakrena cakap namun ni beberapa bertagi, namun ni bos nak keluar, namun satu dari kita ni dai. Neman ni sini dah sudah tali waran ni namun tu doa tu tali kita, ewili kita nak kena, bagan dia bertagi namun ni bosa, ena lotu lo, ena kami tinggal dai, ada cisu. Nama lepas keluar ni besutari, beberapa bertagi keluar, beberapa namun ni bosa, beberapa dia tagi namun ni bos nak keluar. Bukai ini kita nak namun itu mata nak keluar. Soalnya lo tunggu. Bagi mereka baru cuma ada cisu. Yang namun itu mata usah boleh orang kita bikin ni. Sekarang lebih banyak tak lebih lumut nak keluar. Kira-kira namun itu biar turun ada atau lebih kata untuk orang orang mungkin dari keluar. Muni sahabat dunia muni sahabat. Yang tak nak keluar dari. Besok hari kita namun itu mata. Namun kita coba lagi. Namun kita nak dede. Namun kita nak kait bulan cisu. Masuk ke mana nak keluar. Ada mendengar cisu dengan bulan jadi dua. Amen. Tolaka. Endawiyado. Nina sabe about the Jesus. Said the student on the bowl of Jesus. Three things happen. Basically, when we come to Jesus, they fall in this category. Then you have come to Jesus, that you have received Jesus as your Lord and as your Savior. Let me state those three things that will happen. All your sins are removed instantly, and you are made the righteous of God. Take that. Amen. Second thing that happens, the Holy Spirit indwells the life of the believer. You become the temple of God. Amen. You become the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit resides with you.
amen, lives with you, walks with you, talks with you. The third thing that happened in your life, when you turn your life to Jesus, you are given power and authority, enabling you to live a life as a child of God. Let me repeat it one more time. You are given power and authority. Amen. Enabling you to live a life as a child of God. The title of our message today, understanding and using your God-given authority. That is the title of our message today. Understanding and using your God-given authority as a child of God. Let me define to you the word. What word? The word authority. Oh man, I didn't make the meaning, the definition of authority. Check check software. I managed to get the definition because it's important to understand and know the definition. Well, there's so many definitions. Let me state this definition for you about authority so that the possession of and right to use power. Because you have to possess and have the right to use power. Amen? Praise the Lord. We walk with each other. Se eu estou depois de olhar isso, eu vou cair de tudo que na terra, calculei o outro. Eu estou lá e ela vai estar olhando isso, que na cara da tudo vai, ao sábado o outro é na área isso, vai estar no povo. Claro que vai cada terra, tudo vai. O tisu que toque lá, o povo não tem lá que toque lá, o vento que toque. Artungai, lá na mana teboro, artungai, vamos botar aqui sobre do saber no vestido. Why? Because they don't have the authority, they don't have the possession, they don't have the right to use the name of Jesus. On the flip side, and when you saw me langi, dapat kamu kini itu lalu loki, sambalam, nona kamu kuat itu, kira-kira boleh sah. Rau, tahu yang memang yang pintar mata kecoli, dan aku sandal tak kira masuk. Rau rezeki kira-kira pun nak turun orang, orang kaya orang kami lau. Kami pintar mata kecoli tu kan, asing orang kira kau lah. Kaya menolak tu kan, mak kami kira. Turun kaya, nak kaya kilo me, kira lau, kira usulia. You have to have possession of the name of Jesus before you can use the name of Jesus. First of all, you have to have possession. Amen? Hallelujah. Não quero ver como é. Eu não me lembro de nada de Jesus, não é? Mas tudo aquilo nada de Jesus. Essa tudo aquilo não é. They have authority from God. They have authority in the name of Jesus to use the name of Jesus. So, authority is the possession of and the right to use power. Okay, nimero ni natry na ndi muna. Nego tambo chula kai sema ti matekene ko. There's so many things that are there in the kingdom of God that are connected with power. Jesus. The name of Jesus. This power in the name of Jesus. Yes. Amen. The blood of Jesus. This power in the blood of Jesus. Amen. The word of God. This power in the word of God. What we say and declare. This power in our tongues. We have
kini na tayo nung tayo nung tabakasan. Ito tayo nung tayo nung utan. Nananakaukaw the authority of Jesus. Nananakaukaw ang turang ng Jesus. Christ authority. Okay na and the lay na may wala turang. And the huli na may wala turang. And the reza na may wala turang. Nakatuto ko and nakabala turang. Sa suli may weekend na may nakabala na pangayata. So we need to draw on that. So we need to have an understanding of how Jesus used authority and power. Amen. Hallelujah. Amen. But about the Lord Jesus Christ, He has authority over nature. And another woman can say, hallelujah. Erto so kina turang Yesu batu kina tisepeli. Amani mo de potunga turang Yesu. Erto toka wala orto na tisepeli. Amani tumu mai na biau. Amani kau kau ni nani. Erto mani tagaya wale usar tu tisepeli. Erto le mai na turang Yesu. Hallelujah. Amani mo de hallelujah. Remember that tu salum sercuma wa. There was a crisis situation. Hallelujah. That was happening for them, but Jesus was there fully asleep. Hallelujah. And a buku ni dava. Koi ke mundo sa lela ina mundo mambauta. Sangai tu dari no koya. Kabuna wana nai ke wasa. Asama rabu sara. Turao Jisu. He had the power over nature. Amen. Amen. Sangai la kutuna ko ndana vai. Au kani tumi na kau ko ni mama leta ni mama nia. Sangai sa tuna ni mama ni Hallelujah. May bago ka. Hallelujah. And nandun ako ba, so nagkahay, may makano kami, matikin na ka. May balik na ng mundo muna. Sa sunod ito kinalingan. Hallelujah. Kaya nakaw-kaw ito. Amen. Natura na, may nabangulit tani, nabikan, nabangulit tani. Amen. Of course, sabi ko, hindi tabi kita. That the Lord Jesus Christ, He is the authority over nature. Kaya kaya ka. Hallelujah. Kau kina natura, He is the authority over sin. And imagine que passei dia tigine walu. Durante o que ele estava bicanda. Sa oso ni tu no male, sa tu vai tu mai so natura, e do natura paralasi. E me to sama e bitte mata. Sa me le natura o Gesù. Ara ni no le ora ni tu te la canto me no. E re ni tu no bauta. He saw faith in the hand. Klara casa me ka mo pa tu no Gesù. Ka lo sa no ko ni mo la tu ba. Ha lo sa ko ni no mo bauta. Ha lo tu mo bauta na o tu na ka Orto na bikaw tumay. Amen? Nano mo mga buta mo, nagkakakakil na ko, mura-mura. I want to tell you that. Amen. Nano nagkakasama ko na kau ni mara-mara. Nano mundo ka kayo ko, nagkasi ni mara-mara. Nano sila na tumata. Amen. Kinabusin ko mo. At tinarua, 9b, verse 9, chapter 9, 2b. Verse, ini sa rin mo tisu na nang bauta. Sa kau buat tomi prawas nambemu, mubademu, sambokodi na nomi bawa. Hallelujah. Ada tu bikar orang tu lama. Orang ni bawa buli. Hey, kau usah semata tanah kau betul kalau ni. Nak kau tuntungan bokor ni bawa. Itu teman. Amen. Sampai tu orang ni tu, kami kalau tak betul tu Yesus dalam terang. Tu lupa ya. Odi rawa lagi. What is easier to say? Your sins are forgiven. Se tu kono ba ko tu dake. Torre no mo de kala. Era ora tu kuna. Boko de no mo. That's easy to say. Se ne do ele kana. Mo mo se ne do ele no. Kalme e be ba. Tu dake kala per ne ka me sara. Na tu mo tu ki la ki mo ki mo do ni sara. Ora no mo tu na te boko de mo ba. Hallelujah. Ora kai mo tu no tu dake. Torre no mo de kala. It proved out, hallelujah, that He has the power and authority over sin. Amen. Hallelujah.
He has authority over sickness. Leo na kila tigre ko tamu ko tama ke do tir mati wan am ko mai tin ka ba ke tin ka lima e ka ke da na ke ni mata kongo na tinai wati pita na ba na bunga pita ela amen to ke ka ta to durani na tura mo jisu to ma to ke ka tigre tigre ka bela asa tarane lingan mo kwa asa takaiwa na kata asa tude ko kan rabi lo to okay na kae o pokore to ko tigre mo tambo ko se ni no tendo na bosa se ni no tendo na bosa e kana wikenda e tarama ngalinga asa ku na kata asa ya e tarama alwe liga alwe ko liga ma o na ka to ile ke na liga me alwe na liga mo ni mori ra ta la mo ni ba ya ta ka la haleluya e tu ki na ko ko haleluya ba ro ko ya he say no he just touched amen and she stood up and stood amen pa dira ta ki na kura haleluya sa tu bi ki na ko haleluya na ta ta mo ni na ka ba na tura na jisu se na wala ke me no ka He has authority over evil spirit. Hello. Amen. Konare siya tanga. Mari ke wase toro sumo toro ke no sumo pa. Kami ke le mo tanga haleluya. Was tu mani terror wali era sinaga. Amen. Re no tura mo jisu. Amen. Asa buno ni kwa mo jisu buno kakawa mo ngarunga kalao tani mai kuwa. Donaka, we need to learn how to deal with the devil, with the evil spirit. You need to know. Keraka, olawani, what's supposed to do? I don't want to know. Don't know. That's right. But the question, I'm not going to pass simple. Okay? Era cara que eu não disse. Tu não quer nem que cara que eu quero nem lá, luminiclo. Ni sabe não, ni sabe não sabe. Tu não vai tu não sabe. Asanga até. Amen. Amen. Hallelujah. Cara que eu botago. Ele sabe que ele quase era o lá. Cacau dolo, dolo. Sala tani mai buah. Amen. Sebenarnya dia seorang yang mati. Andona kana re chungo membela na mati. Sawa chungo na mati. Awuna ta mukabi kimuni, tu ro chisu sa ba bol bol mutengi mati. Sa ko to tari seranga na poiso ni to doko. Na ko to na halo sa ka mati bin no mati na bul bul bin no mu tua. Sa ba bol bol mutengi mati na tu ro chisu. Na mati pa kana na kampuluma, o ta ba ke na mulo to de ka ni na do bula. Amen. Hallelujah. The next moment, hallelujah, that person is standing with the Lord. It is just that. It is just a door. Amen. Come on. Hallelujah. There's so many incidents in the Bible, the gospel. Amen. Todos os mulos que levassem no ar, o que ele tinha levassem no tolo, em vez de levassem no sal. Amen. Bora cá, levassem no sal. Bom e bato. Bom e bato. Olha na empresa, olha na tio. Olha na within 3 days, what a camera do the spirit of that person is still around. It is some bom e bato. And I'm going to come now. Orang minta ini sambung lah. Betiklah nak Tuhan turang nak tahu mana nambung lah. Sasi itu fikir ni apa nak susah. Amen. Okey, sambung lah, sambung lima, sambung orang, sambung itu. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan kita kenal lah susah. Dan Tuhan kenal. Yo. Amen. Betul. Kita boleh kau tahu. Amen. Amen. When I came to the bus, then Jesus shouted, Lazarus, come out!
dead man came out. Amen. His hands and feet bound in grave clothes, his face wrapped in a headcloth. Terasa mereka betul-betul dukun tadi naya mana, nah berbisnis mana, dukun tadi. Amen. Obat terasa tu dalam rumah kita itu nopo. Coba kita ni gua ambil belum ikan ambil bawa. Dona, tu nopo. Ambil orang bisnis susu dulu, ni saham boleh macam mana? Minta kau tanya, ni bisnis mana bisnis? Nak kaya, orang tu kena makan. Nak kaya, bisnis tu kena mana? Nak kaya, bisnis tu kena mana? Berarti sah. Tu tadi main bulu, tapi anda tak. We are ready. Hallelujah. Sampai anda tak kau wasalus. Hallelujah. Sampai main bulu kalau wasalus. Oh tadi ni orang minta dini leo. Hallelujah. Di sampai bandir dia terang turang. Amen. Amen. Dona kata na elo ro hallelujah. Membara terang turang Jesus senjung orang mengurus. Hallelujah. Kau itu tahu puli. Mai beira na puli bola batakai na. Jesus. Hallelujah. Kalau bandir dia terang he taught them with authority. Hallelujah. Kaya muda bandir dia terang turang Jesus. Hallelujah. Kaya muda kau Roma taka. Ibu saya ni guna usah sekali dona kaya. Amen. Amen. Dosa pulau, dosa mataku, dosa tukunyalo. Melau mata kena kau-kawa. Kena kau berbakat sama mikirna. Sasuli mikirna lewat kena kau-kawa. Kemudian tahu kalau tu ikut, kau bilang ada muka mikir ni, sasuli mikir ni, kau-kawa kena lewat. Amen. Bila mana tinggi mulut tahu, bila jumpa mau proof tak nak kena. Mikir ni baru cumai, mikir ni baru cumai. Hallelujah. Sasuli mikirna, nak kau-kawa kena authority. Amen. Authority and power has been given to each and every person. Hallelujah. Who believes in Jesus. Masih kena masih tinggi dua. Warkai takkan betul nanti sampai. Sampai kali itu mana nanti sampai. Lewat tiga roka sudah betul nak kau-kawa. Betul masih hidup tanah tiaporo. Kabar bulan kau mana kena lima tengah mana kena sana. Kuasa aja belum mati. Satu belum mati tu salah buat tiga. Saya boleh kena satu meja. Saya sering itu video lain. Amen. Oh, nak tu challenge dia kita. Hallelujah. Present times. Saya sudah bikin nak kau. Nanti bawa tu luar kena mati. Atau kau yang mati siapa? Atau laku? Atau bandir ni dah? Satu dia bertu. Kau kena lawak. Bertu masih bertu dia bawa. Bertu bawa mulai untuk mana? Amen. Atau masih ada berkuat. Ya santir santura. Sangu dia nanti rumah. Satalaya orang dia nanti yang berbeza kita. Amen. So this is what it says. Jesus called his 12 disciples and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Kaya saya every, kaya tolong tengah every, ya. Kuno lagi manipulate tak na every. So na, so similar. Every means every. Terus mana lesman itu lah, maju sebelum kawal tidak walu. Oleh mandiri ini sah, solid care, solid tunti sebesar. All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, aku semua therefore semata mana tidak walu. Therefore, halo, betul sah solid berbuat. Kau tahu tak betul apa? Therefore, aku sampai kami kini. Therefore, hallelujah, go into all the world and make disciples. Amen. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe what I have taught you. And I will be with you, hallelujah, until the end of the age. Therefore, amen. Now go with me outside. It's a pleasure to stay here and sit. Amen. Vitale non itaka. Kenda na ni viteke. Amen. Klana lava, dan tola mo tisipe. Dan to bandire taka. Isa tu dina berto. Na la wa kena ko. Hallelujah. Basiga na lama. Basiga na mulai. Basiga salvation. Basiga na bikato do sara. Tu sen tanda na tungula. Isa dala
sa suri kana na ko mali tiro au sa ka di kemdo ka ke na do ho de purpura na ho de tena mar mala e me ke ka ke na do sere purpura na sere ke na mar mala e me no sa ka ke na do e kemdo ke ka ele ro me kemdo ha sa lo ma de purpura me lo kere do ka e na ma dora be rau o tamanu mai o mala e sere ke lo mala e sere ke ka no tamana. Whatever that we bind here on earth will be bound in heaven. Whatever we loose on earth will be loosed in heaven. Through my Father in heaven. And I thought we can do it one more. Amen. I'm going to communicate this. I'm going to God, there's power in you. There's power. Tira me que perguntam. É dua. Rendo ao cara. Dono. É rua. É tira. I'm going to pick his Chuka. So I should make it a little one. And I want to make it a common agreement. We will all do what you do. Get your other sister, get your other partner. Yeah. Let's come in agreement. Because there's power in agreement. Yeah. There's authority in agreement. And you don't want to have a little. Somebody can go little little. Hallelujah. And to love them by now. To what? I'm there. Hallelujah. Can I have money? Kela waktu lero boleh tu bertusa. Ini kini menentukan halu. Yang mau menentukan nama. Kisah. Hebat orang orang lero buat. Kesalahan itu. Ayah. Macam mana kita sama mata cuci lo kita? Pada saya ini. Macam mana kita sama mata cuci? Saya sampai bakal rumah tu mah. Kamu di bakal rumah. Come in agreement with the leadership. Come in agreement with the vision. Hallelujah. Come in agreement with the dreams. Come in agreement with the word of God. The kind of prioritize that close. Hallelujah. Let that be your priority. Can I be the one to now? And I can be the cannot. Amen. Once we got in agreement, and the time is another Lord to go. Blessed be the name. Amen. And the correct terrain of the lesson. Matthew did one to the dua. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Tuan kasih apa? Naki. Okay, terus saja. Ini nomor dua teman. Naki, ini teman-teman. Tuan cikgu, tuan cikgu naki. Naki, na authority. Authority is equal to the key. The keys to the kingdom. It's a plural tertua. Keys to the kingdom of heaven. Terus sulit itu. Sulit itu ada key. Amen. Amen. Hallelujah. O kami kata que Jesus give us the authority to lock and unlock doors in our lives. Terus asa sulit itu kemudian the key. Muli drama. Muli semata, nabi katu matando kira nomor mulu. Sona katu matando cumori, itu nomor semata. Mana sasu mungkin kira rock kata kira. Cumari orang kira kira, orang orang cuma. Katu matando cuma yang luka. Katu matando cuma yang mulu. Katu matando cuma yang bimba. Nomor bale. Katu matando cuma yang harufa. Katu betul cuma na tadi mati. Hallelujah. Katu betul cuma kira na betul. Semua dia katu ba. Amen. Kita lama na katu ba. Hallelujah. Ni bakal mentaki. Ni pula kawa. Ni pula kudiau. Kita mau pula. You have to be. Tumi tura no Yesus. Sana nangkara Yesus. Jangan. Kita sudah mikir lagi. Itu orang kita ngomong lagi. Okay? Okay, waktu mereka beribu. Let me tell you as an illustration. Na bari no tuo. Ay uri ni buru nga makina. Dua nga na bari bari tuo. Okay, waktu Roma na katu beribu. Ay uri ni buru nga makina. Dua di authority. Ori na taro. Prove your authority. Ano ba ito?
Pero ni tu miki, on dolama, dona katu miki. O semua dolama, dona katu miki. I have the authority. I have the keys. Send me whatever the young senior pass. No, not just because I have the keys. I will not walk out of me. My kid be back on my tack, you know, anymore. Such a word. You cut to tell her, hallelujah. Could you make me one of the water in a wood? You saw the chubby killing again. Oh, you go on, said you don't do the hell you know, so we can be some ball. Don't say to my cat to mamma. Quite one don't do what they do. Amen? Hallelujah. So Jesus has given us authority to walk and unlock doors in our lives. Amen. Amen. They cut to the more. Sakana more. Somatkina. Dollar may cut to Manibura. Cut to Mananga. Cut to Maniboy. Cut to Manirawaka. Amen. Amen. Praise the Lord. Why no tusa mo somatakina ni katuma. This is the second step. Why no tusa mo somatakina ni katuma. Quando tu me vira bularuka, quando tu me vira na nevo, somatakina katuma no tusa. Kay tola ni katuma. Hallelujah. Me akina na sopu kina viva ko ta bulu wa ni no and no mo tusa. The words that you speak, they are powerful. Mari que não vai ser tido do que Deus nos deu, que Deus nos deu. Ao santo do teu awaso mate no que mani, oni do para não viu. Quando cai, na ele basicamente na câmara, onde ele que na natura o tisu na buli lolo. Atau lawan sina dua, sabe a cara natural, vai quando buli lolo, toca no tu, se ele que do tu vai, o caco no botar então. Segundo teu vai sair do piti samai. Sabe vai atacar. Doutora o tisu de tal que não pita, mas só que não tá pita. Mereka bawa boleh pita, bawa boleh kita dari sini lain. Orang kaya doutora o tisu. Mark 11:20. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, so throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believe what they say will happen, it will be done for them. Whatever you say, you believe. Siapa kira kau bawa, kira kau zamuta. Nakau bawa, hell, we want to show up the katuma. Amen. And then we say, "What is hell?" And so on. Tolong we katuma. Kau sa hell tu bawa bota. Tu nak kau sa bota sa dosa bota. And now, tidak usah lupa. Whatever you pray for, when you believe, they don't want to do so. But you can pray for it. It's all confession. And we want to masuk. Nak katuma. And we want to show up the katuma. We want to go the katuma ni bawa bota. Sakit Allah. Amen. And don't kau buat satu berkata. Meda, sungsun lotu. Kau itu kenal, kan dong boleh kenal. That's my confession. That we are a soul winning church. I am a soul winner. My family, we are soul winners. But the kamu yang mimpi di rumah mana? Ya, ausar ni tu. Santo lama cuma mereka tu berturang. Untuk kudi kau kena. Haleluya. Sina dona mama masuk, obat kau tu nak saya bodoh juga, Malay ramai orang kan, tolong kau mereka nak pro. Ya, saat kau dah nombor, juga kan orang mana balanya. Ya, saat itu kau, usah muni, tu pun dia usah, kau Katolik saya mula nani dulu. But that was an opportunity for me to say Jesus. Ya, amen. Bagi nama kau sudah menentukan orang. Amen. Berarti you, orang kata. Me, pag mimpi tingnan, nakakamimati ka nito na. Nakakawin. O pinaka mo kaya ito ni, o malang sinin na ito. Heaven's going to be full of souls. O pinaka mo kaya ito ni, iso sa naman ni sinin na makadurot yung mamalan. Narot yung mamalan. Kaya iso sa naman ni sinin na narot yung mamalan, yung kaya yung mamalan. It's going to be full of surprises. Amen. Heaven will be full of people. Kaya baka sa sinin na mamalan ni Ellen. Amen. Ang matakawin tayo bulu-bulu. Itu yang cuma buru-buru. Karena kamu dah kami minta, karena kamu dah berusaha. Karena kamu dah berusaha, kamu dah berusaha. Amen. We are a soul winning church. We are a worshiping church. Amen.
Amen. We possess the keys of the kingdom. We have authority to remove the obstacles that hinder our progress. We have the authority to remove obstacles that hinder our progress. You have the authority to remove obstacles that hinder your progress. You still have the authority. Amen. Hallelujah. Amen. You want to do what you no progress. No progress in the land. Amen. We wait upon God. God is waiting upon him. Amen. We go on to make time. We go on to o escape isa to ko e buni bulani simama amen sangai toro ko ko wa ka presigo era ni lambula sangai ka escape o ke buni na o ni kala amen aba sangai ko escape o gina ka mo ka ni ke sule ke ni na ko ko mo representa na kame wala kana no limbo hallelujah you don't have to wait for me. You don't have to wait for a prophet. You don't have to wait for an apostle. You don't have to wait for any evangelist. You don't have to wait for that. That person might not come. That prophet might not come. But you have the authority and the power to remove obstacles and to open doors that will bring blessing and life into your life. Amen. 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 What are some of these obstacles? The devil, maybe? You can deal with the devil. Hallelujah. Fear, you can deal with fear. People, you can deal with people. Negative thoughts, you can deal with negative thoughts. Sinful thoughts, you can deal with sinful thoughts. Amen. Not only that, you have the authority to open new opportunities for advancement. Yes. Amen. Sakal tu kan kaku wala na ko. Na kalu wala yuti ko. Dalam ni katumba bobo. Hallelujah. Motosu kile giyo. Amen. Hallelujah. Kalu sa. Amen. Savring bibi. Ene karu sine dai. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You have the keys to the kingdom because you are a child of God and you have authority. Amen. Okay. What keys do we possess? Okay. Na katumba okoe le tata o ala biko. Ke wa se mi tu mi bani ki mo. Doors will become an obstacle only when you don't have the key, or if you have the key and you do not use it to open doors. The doors become an obstacle. For all of us, we have the keys of heaven. Amen. Amen. Okay. Keys are useless if you do not use them. But you have the key. Amen. Hallelujah. The key, we have the keys to do things that Jesus did, and even greater things. We have the keys. Whoever believes in me, he will do the things that I do. Amen. And he will do greater things because I go to the Father. Amen. We have the keys. Amen.
Sa cumi kita nak kira. Amen. Sebab ni lah kan, ni memang kerasa kata. Yo. Mana betul awak cumi? Amen. Awak kasih betul kan? Minggu turun. Salah dengan bilangan ni volta. Ni orang bulan. Natura mo chisu na mati sa. Kaya doon na mati sa wala sa basta kano pa. O persa na daw sa. O ko ay na mati. Musuh na. Sa bili ka nga ko ni volta. Baka mula na mati. Sa bangka na sa kano pa. Doon mati. At fungsionan sa limas. Hello muna na mati. Ito na nakaba kinanda nakaba ni kanini. We have the keys. You have the key. I have the key. Current key. The key in Mula. We have the keys of salvation. Roma che non si due tigre tigore, caro Paolo, tu quando fa sempre mando for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for them that believe, first to the Jews and also to the Gentiles. You shall say, man, what that? They took to me and say, well, I'm going to come. If I'm breaking up my son, I'm not going to live with you. I'm going to tell them I can't carry my to the Sasoli, you got a key. You go over there. Nampula with Jesus. And how we go right? How we selected? It is a reality. Sasoli, can't close. How do you get them out? You will get them out. Hallelujah. Therefore, go into the world. Have the power of God. Don't know how to get rid of it. Don't know how. Don't know how. Amen. So the same time, you may not tell them to know. One death, one sacrifice, that's enough for salvation. Time let me go. Hallelujah. The key mula and the come to see the die. Amen. Katol the key. Now, we have the keys of faith. We have the keys of faith. Klanaka. Kakao na mauta. Kronikonin kaya wasa hindi mo tingnan bitu. Kronikonin for we live by faith and not by sight. The righteous shall live by the just shall live by faith. Hallelujah. Amen. Faith is the substance of this. Hope for the evidence of this not seen. We have the keys of faith. Alam mo na siya wala chukin na muli mo. Isa lang mo na. Kaya tu lang say we long to. Where is your faith? Where is the key to your faith? Kung wala ka mo kami ko na kami sini dai. Wala ka na mo ta sa chungol. Dito ka kaya. Wala ka. Dito ka na mo ta. Yo. Amen. What you know and what you know. Amen. We have the keys of faith. Y la verdad todo lo manda una keys of faith. La verdad manda una keys of faith. La verdad. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Like having the water to them that believe nothing is impossible. To nothing is impossible with God. To them that believe, nothing is impossible with them. You are in that level right now because you have the keys of faith. Hallelujah. Use the keys of faith. Amen. Oh, hallelujah. Okay, Lord. Someone got to me. Amen. Amen. Hallelujah. Hakena. Kami kita nak keren ada Yesus di sabang buta. And a remote may normal. Mga keys of faith. Keys of healing. We have the keys of healing. Mark 16:18b. Believers will lay hands on the sick and the sick shall recover. Amen. The keys of freedom. Amen. The key in the lava. Amen. Wherever the Son sets free is free indeed. Amen. Where do you want to get the water? Johnny one terus membunuh orang. Okay. Let me tell you this. Ele boleh kau disebut Tuhan tu. Bagi
whoever the Son sets free is free indeed. You're supposed to be free. You're not supposed to be in bondage. You have the keys. Amen? Exercise that. Exercise the freedom that you have in Christ Jesus. Identify with Christ dead on the cross. Hallelujah. Your sinful nature has been dead with Christ. Have put on to the Lord Jesus. That sinful nature has been buried with Jesus. Someone to the Lord Jesus. And come going to the temple. We will tell us to the temple. Hallelujah. All to the flesh. You have the keys. Amen. Amen. Yeah. Don't tell me the keys of deliverance. Mark 16:78. Come on, in my name, they will drive out demons or cast out demons. Okay, what do we do anymore? Kalau nak kartu tu nak latih orang, mana? Cisu itu gelap, ritai. Polo itu gelap. Mana ni? Mana ni? Meriani. Natemor ekilai meruanes. Orang kata muka ni boleh mama aku suka dengan dia sesuai dengan. Era kelipu. What Paul we know Jesus we know who I am. It's hard time. But you know if you may mess with you, you will mess with them. Yeah. You will do whatever. The devil knows if he wants to mess with you, I will mess with him. I will bind you in, I will support you. Amen. Yo. But we have to deliverance. Sakit na una. Mereka tiempo. Lamai. Que no muro que no me shows. Era tú que no voy a preparar. Era que no no coco era que no me para. I will coco. Nico, coco. You have the power to use the blood of Jesus. You have the power to use the name of Jesus. You have the power to use the word of God. You have the power of resurrection. Amen. Amen. Kako ni bulan na daun debo, kako ni bulan na bulan rock, kako ni bulan na nene. Sa chigo me bulan kana kau hal, berbaya kana kami sini nene. Masalah kana kami katu, kamu lama kana katu, lama kana beba kamu tahi dan turuk suruh masuk. Glory. Hallelujah. Masuk. Obrigado, masuk. I want you to pray. Let me close on my. What's the weekend that I've seen in that? Amen. Hallelujah. Father, we want to thank you. We want to thank you for your holy presence. We want to thank you for your anointing that is resting upon your people today. We want to thank you for your word today. We want to thank you for the revelation of your word to your people today. Father, help them that they will keep your word. They will treasure your word. Your word will take root in their lives. Your word will rule in their lives. I know those that are listening today, Father, I pray for them. Those that are struggling in life. Those that are looking for answers. The answer is in you, Lord. The answer is in your word. The answer is in the revelation of your word. You have indeed spoken to your people. You have empowered your people with authority. They know who they are in Jesus. Oh, hallelujah. Thank you for the signs and wonders. Thank you for the supernatural. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance. Hallelujah. And the company sing as they die in the clothes. Viva come contact. Viva they target. And I'm full of them to do it. Hallelujah. One of the
living in, hallelujah, defeat most of the time, Father. But today this is a, hallelujah, change. There's a shift. There's an open heaven. Hallelujah, there's a new dimension. There's a new move. Yes, oh Lord. They will stand in the authority and the power. We have the authority to use the name of Jesus. We have the authority to use the blood of Jesus. We have the authority to share the gospel of Jesus. We have the authority to pray for the sick. I'm going to give you a Amen, amen, amen. Father, we want to thank you for your blood. Thank you for your people. Love you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. You better take God at His word. Start every morning. I don't know what cycle, I can't do it so. I don't know what cycle, I can't do it on all my. I come to my result. Todo el canto me no lo vekina. En rumbo ni al tamu. Hallelujah. Venta ni al tamu. Todo el canto me no lo vekina. Hallelujah. Pura sorsa va. Apura de la bauta. Apura de la lama. Pura de la sorti. Because you're gonna need it in the future. To forgive one another. People will step on their foot. But they say God is open to forgive. It's time.
glory was speaking down. Can I bring you more? Speak our gospel. We do that. It's not all about God. I'm just sharing what God has put in me to share with you. It will change things. I know that. I know that. I don't know that. Hallelujah. You have the keys. You have the authority. You have the keys to heaven. Whatever you bind, whatever you loose, it will be done. Amen. Amen. Let the Lord do our you may be going through. Pull a new card. This can change. This can change.
yang mana? Malu kami beri report tadi. Ini. Kabar ng bauta. Ini. Sana nusul na ulo, masana ng malala. Ewa kami na